Reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze wahisemo kudukurikira by'umwihariko wateye intambwe ugakanda subscribe ku Ibendera TV nizera yuko umeze neza ko kandi ukomeje kugira ibihe byiza ukomeje kunogerwa n'ubuzima. Reka rero nkubwire ko tuje kugaruka mu makuru agezweho muri iki gitondo, amakuru azindutse avugwa, amakuru utasanga ahandi hantu hariho hose. Reka nkubwire ko General Makenga Sultan amaze gutangaza amagambo akomeye, amaze gutangaza ko FDL ridashobora kunesha M23. Sultan Makenga rero ukuriye ishami rya gisirikare mu mutwe wa M23 amaze gutangaza ko FDL ridashobora kubanesha, nubwo yahawe intwaro nyinshi na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Congo, ndetse akaba anayishyira mu mutwe w'ingabo zishinzwe kumurinda. Ariko Makenga bavuga yuko nta kintu gishobora guhuza FDL na M23 ngo kuko nko mu rugendo ngo ni nk'uko umwe yaba ari Kigali undi ari Butare, ngo nta hantu bashobora guhurira na hato, ngo FDL n'abana cyane kuri M23 nta nubwo bashobora guhurira muri bato, byaba ari nk'agasuzuguro, niko abitangaje. Tunaza kukubwira ko kandi muri Kivu y'Amajyepfo abantu bibaza kuri operation M23 yakoze, M23 kandi iyo operation yakoze, hari abantu benshi bari kwibaza niba yaba yarasenye batayo ya 10 y'ingabo z'u Burundi, kuko mu mirwano yabaye kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri w'iki cyumweru, imirwano yabereye ikaziba muri teritwari ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zibarizwa muri batayo ya 8 n'iya 10 zahuye n'akazi katoroshye ndetse zinatakaza bikomeye, bivuga yuko zishobora kuba zaratikiriye. Iyi batayo ya 10 ikaba yarahashiriye yose, hakaba nta n'uwo kubara inkuru wasigaye. Aza gusoreza mu Rwanda kandi nkubwire ko muri diplomasi y'u Rwanda n'u Burundi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwari n'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire nawe amaze gutangaza ko u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane bumaze imyaka myinshi bututumba hagati y'ibihugu byombi, ariko kuri ubu bakavuga yuko bagiye kubishyiraho akadomo ndetse bikaba bigiye guhagarara, tukaba tugiye kongera kubona ibihugu byombi bifitanye umubano mwiza, byaba na ngombwa bakaba bahita banafungura imipaka imaze imyaka myinshi nyine yarafunze. Aya rero niyo makuru tugiye kuza kuba tugaruka hano ku Ibendera TV. Nizera ko wakanze subscribe ku Ibendera TV kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho 5 kuri 5 kandi uyabonere ku gihe. Reka mere kuri iyi ngiyi ivuga yuko General Sultan Makenga ukuriye ishami ry'igisirikare mu mutwe wa M23 amaze gutangaza ko FDL idashobora kubanesha, nubwo yahawe intwaro nyinshi na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse akanayishyira mu mutwe w'ingabo zishinzwe kumurinda. FDL igizwe n'abiganjemo bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, iri mu bagize ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo zirwana n'umutwe wa M23. Uyu mutwe kandi by'umwihariko u Rwanda rwakunze kugaragaza nk'uteje intege umutekano warwo bijyanye no kuba uhuriye na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo umugambi umwe wo kuruhungabanyiriza umutekano. General Sultan Makenga mu kiganiro na RD Station yabajijwe niba FDL giteje ikibazo. Makenga avuga ko uyu mutwe wa nta mpungenge uteje M23, gusa ukaba ukiri ikibazo ku baturage bo mu duce igenzura, aho yagize ati FDL riri ahantu hose muri FARDC no mu barinda perezida irimo, yongeye guhabwa ibikoresho ndetse n'intwaro, gusa ntishobora kutunesha mu ntambara, ariko ishobora kwibasira abaturage baho tugenzura hamaze kuba dore ko hamaze kuba hanini cyangwa se ari imidugudu itatanye. General Sultan Makenga kandi yavuze ko nko mu minsi 3 ishize FDL yishe abaturage babarirwa muri 40 bo muri Kirumba ho muri teritwari ya Rubero, aho yashinje kandi uriya mutwe w'ingabo za Leta ya RDC kwangiza parike y'igihugu ya Virunga, nyamara M23 yo ishaka kurinda iyi parike, ariko Leta ya Congo bifatanyijemo na M23 bakaba ngo bari kwangiza iriya parike nyine. Reka nkomeze kandi nkubwire ko muri Kivu y'Amajyepfo operation M23 ivuga ko yaba yarasenye bato ya 10 y'ingabo z'u Burundi mu mirwano
yabaye kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri w'iki cyumweru ibera ikaziba muri teritwari ya Walungu muri ntara y'Ikivu y'Amajyepfo nyine, aho ingabo z'u Burundi zibarirwa muri batayo ya 8 n'iya 10 zahuye n'akazi katoroshye ndetse rimwe ziranahatakariza ubuzima bukomeye. Amakuru rero angeraho nuko izo ngabo nyine zaguye gitumo na M23 yazirashe ku buryo abenshi muri bo bari muri batayo ya 10 bishwe, naho abandi barakomereka bikabije ngo bigera naho mu nkomere n'abapfu nta n'umwe wabashije gukurwa aho ngaho ku rugamba nyine aho rwabereye. Iki gitangazamakuru kandi nkesha iyi nkuru cya Kivu Morning Post kizindutse cyandika ko M23 yateye ingabo z'u Burundi turutse ku mpande nyinshi, ndetse igice kimwe cy'ingabo z'uyu mutwe kikaba cyaraje cyambaye impuzankano isa n'igisirikare cy'u Burundi. Inkuru ngira ngo muragizi narayibabwiye yuko M23 yateye u Burundi isa nk'ingabo zabwo, mbega nyine ibihishemo ku buryo abarundi bagibeshyemo bagenzi babo bari baje kubaha umusada nyamara ari abaje kubica. Mu mboni rero za Kivu Morning Post dukesha inkuru bavuga ko muri Kivu y'Amajyepfo ibi byaje kuviramo ingabo z'u Burundi gukubitwa ku buryo batayo ya 10 yashenywe yose n'iyi mirwano, bitewe n'uko abenshi mu bari bayigize batakaje ubuzima, abandi bagakomereka kugeza ku rwego abasirikare bo muri batayo ya 8 yaje gutanga umusada nabo bananiwe gucikisha imirambo n'inkomere, ubwo nabo baraswaga nyine bagakwira imishwaro ku buryo bahise bahunga bakajya kure. Amakuru kandi avuga ko batayo ya 8 y'ingabo z'u Burundi ubwo yajyaga gutabara iya 10 isanze M23 binjiyemo ndetse yanabagose, maze hitamo gukizwa n'amaguru nyuma yo gusukwaho umuriro w'amasasu. Imirwano kandi yabereye muri Kaziba. Amakuru avuga ko Burundi bwayitakajemo abasirikare benshi barimo 3 bo ku rwego rw'abaofisiye, mu gihe benshi barimo Major General witwa Ndikumana Claude bamaze kuba bafatwa mpiri, bakaba barimo baracungwa cyangwa se bari kugenzurwa ari imbohe z'intambara za M23 nyine bari kugenzurwa na M23. Nyiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi amasosiyete yacukuraga amabuye y'agaciro muri Walikare nayo yatangiye guhunga kubera intambara. Nyuma y'aho inyeshyamba za M23 zikomeje kwinjira muri Walikare, ikigo cya Alpha Mine Base Mining cyacukuraga amabuye y'agaciro yahise gihagarika ibikorwa byacyo kandi kimura abakozi bayo. Itangazo ryacyo ryasohoye riragira riti turabamenyesha ko kubera impamvu zikomeye n'umutekano ibikorwa byose kuri iki kirombe bihagarikwa kuri uyu wa gatanu kugeza igihe hazatangazwa amabwiriza mashya. Iki kigo kandi gikomeza kigira giti iki cyemezo cyafashwe bisabwe n'abahagarariye abakozi nyuma yo gusuzuma neza ingaruka zishobora guhungabanya umutekano w'abakozi bacu, abakiriya bacu ndetse n'abafatanyabikorwa bacu. Umutekano wa buri wese nicyo dushyira imbere. Kugira ngo kandi ibyo bishoboke, bati tuzakomeza kwimura abakozi usibye abakozi bake bazatanga serivisi nkeya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu mutekano, mu bwubatsi, mu bitaro ndetse no muri lodge, nk'uko itangazo rya Alpha Mine Base Mining ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 Werurwe, dore ko ryashyizwe ahagaragara nyine mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu, ariko twe twamaze kuba twinjira ku wa gatandatu mu gitondo aribwo rivuga nyine ryavugaga yuko bamaze kuba bahunga bagakwira imishwaro bakajya kure bagahungishwa iyi ntambara. Ngarutse gato ku mubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho Minisitiri Olivier Nduhungirehe akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda amaze gutangaza ko u Rwanda n'u Burundi nabyo biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane ndetse n'amahane bifitanye. Ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana. Ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu bihugu byombi. Ibi Minisitiri Nduhungirehe avuga bikomeje birimo ibyahurije mu Rwanda abayobozi bo mu nzego z'ubutasi z'ibihugu byombi mu byumweru 2 bishize, ndetse n'ibyazihurije mu ntambara ya Kirundo yabaye tariki ya 10 Werurwe 2025. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi kandi wazambye mu mpera za 2023 nubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashinjaga u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara bagabye igitero muri zone Gatumba iherereye i Bujumbura. Iki kirego kandi
kandi u Rwanda rwamaganye aho rwasobanuye ko rutigeze rukorana n'uwo ari we wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ibisobanuro rero leta y'u Burundi yarabyirengagije muri Mutarama 2024 ifata umwanzuro wo kwita ifunga imipaka yo ku butaka yose ihuza iki gihugu n'u Rwanda, isobanura ko byakozwe ngo umutekano ubungabungwe. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC wari uyobowe icyo gihe na Perezida Salva Kiir Mayardit wa Sudani y'Epfo, ushingiye ku ntego wihaye yo koroshya ubuhahirane n'imigenderanire hagati y'ibihugu bigize, agerageje kuganiriza abayobozi b'ibihugu byombi kugira ngo biyunge. Muri Nyakanga 2024 kandi muri Zanzibar habaye umwiherero w'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo muri EAC. Gusa icyo gihe Minisitiri Nduhungire na mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro bemeranije ko ibihugu byombi bizikemurira aya makimbirane bidasabye umuhuza uwo ari wese. Muri Zanzibar kandi hafashe umwanzuro wemeza ko intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zigomba kuzahura bitarenze mu Kwakira kwa 2024 kugira ngo ziganire. Gusa ibi ntabwo byabaye kuko ntabwo zahuye, kuko byasaga naho intambwe yari yatewe itajyaga imbere ahubwo yasubiraga inyuma. Minisitiri Nduhungire kandi muri Nzeri 2024 nabwo yagaragaje ko Abanyarwanda n'Abarundi ari abavandimwe, ndetse atanga icyizere ko amakimbirane hagati y'ibihugu byombi ndetse n'Abanyarwanda n'Abarundi agomba kuzakemurwa n'ubuyobozi bw'impande zombi kuko bombi bafite ubushake. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 kandi byabaye bibi cyane mu mubano w'u Rwanda n'u Burundi, kuko mu mpera za Mutarama Perezida Ndayishimiye yumvikanye kenshi yibasira u Rwanda bikomeye, agaragaza ko yiteguye guhangana narwo. Aya magambo kandi yibutsaga ayo yavugiye Kinshasa muri Mutarama 2024 aho yavuze ko kazafasha urubyiruko rw'u Rwanda guhindura ubutegetsi ngo kuko ruraboswe mu karere. Tariki rero ya 11 Gashyantare Ndayishimiye yasuye intara ya Kirundo yegereye u Rwanda, nabwo abwira abaturage baho ko Abarundi biteguye gutsinda Abanyarwanda, bagashimangira amateka yo kuva ku ngoma ya cyami. Ubwo Ndayishimiye kandi yaganiraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, tariki ya 27 Gashyantare yahinduye imvugo maze ababwira ko igihugu cyabo cyiteguye kuganira n'u Rwanda kugira ngo bikemure amakimbirane ari hagati yabwo. Si ubwa mbere u Burundi n'u Rwanda kandi bigiranye amakimbirane bikanayakemura hagati yabyo, kuko nyuma yaho hagati ya 2015 na 2020 umubano wabyo zambye nabwo byaraganiriye, maze imipaka yari yarafunzwe irafungurwa, ndetse ibihugu byombi bikomeza ubuhahirane, abaturage bakomeza gusurana ndetse no gukorana business zigiye zitandukanye ntawuhejwe, mbega imipaka ifunguye. Nshuti rero bakunzi bacu, munyemerere mbe nshyize akadomo rero kuri aya makuru agezweho, amakuru yaragezweho nonaha. Izere yuko aho uherereye hose ukomeje kugubwa neza, ukomeje kugira ibihe byiza ukurikira gahunda zacu, ukurikira amakuru tuba twaguteguriye bagiye atandukanye. Reka nkubwire rero ukomeje kugira ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru yacu ataha. Ubwo kanda subscribe kugira ngo utaza gucika.